Hello, Tuni Kuki News in Vezose na bon chaven lem na hivin Tuni 17 January 2026 ahita in Tuni in zong gamsung thusu za chom ho hin sei hoitin Kuki Chate hi ipandan ho hi ivetnai le sit ka saji in na aji chu mi panla dan le e ho panla dan ho hi ivetna hi le achang le e ho tuisa ki bo khum banga hi jivin Hizi itun veleu chun hichiwa ZUF in attack ihin bol na kharam vai phei attack ahin bol na hichiwa jong hi ehon government hi nga jong hi imacha ki PHIN na jong ki nei lo hi in gam sungu I kho sungu kho theilo hi la thingno in attack ki bola ahi wanga Tuni chana imacha isei do lo ziwa government in jong na sa khama jong nei kit talo hi tai thip mang zela ahin la lang khat langa ivet na hi le e ho gam sunga para regiment ho Tuni a operation boldinga honglu no hi cho hi chiwa hi e ho nam sunga nan su ho tele nam se pai ho SOO noya lo ho se hi chi ho su umang na dinga to ugon aneyo hi cho Hi ho hi ani theyu wahi le chun tunia eho igam sunguwa gen thei ha satna ito laita awa igam sunguwa thing noi hon attack hung ki bola thal e hin ki kap khum na laya ahi wanga tuni chan ge e hon darna I machaung ki bolo ki PHIN na jong ki nei lo government hinga hi chi chan ge ya hi ti khati ti ho jong I macha isei lo je ba government in jong na sa khama jong e nei lo ahi wanga tunia Inam se pai hon inam dam theina dinga thusu ahin bol ji wa tunia ama ho su mangdan dinga para special force ho ki sol na igam sunga hi chita banga operation ki bol ho bang hi ivet na hi le alang khat na hi Kuki Chate hi city umovin chang le hin eho hin a point pa hi imat kha theilo ham ti jong hi ki seido no ma hi in chule somdal kiti ukhur district langa jong hi police officer ni akitong kha iti ho jong hi mu ahin hi chite ni hi posal khat hi arrest warrant akichoywa police ho hin arrest warrant kichoywa amandinga achi na wa hi chi amat ding got pau hin chemcha ahin kila do in OC pa hi police officer pa hi chemcha cho ana sunin a hi le hizi chun amuna ko na he ana jam do go in a hin la police reinforcement ahung win ana manuvi ti ho jong hi mu a hi ni chung chang ho jong in sei hoi tin igam sungo wa I dan ho hi vet ting le kana mi te ho lainat ka saji in a chang le lam kai ho hin VAIHOP dan ithip lo ham ti jong hi ki sei do nom hi aji chu eho hosunga hotheilo milham ho etek hung ki bola thal hung ki ka ma I macha su se jong hilo hita cho etek hung ki bola tu ni chan ge ya government in ina sa pi lo a hi lawai le hi chiwa etek bol ho koi ham na koi ham hin man do venti jong lo a hi lawai le got na jong ki pilo hita hi kimo tip mangke ahin la eho gam sunga ga velo chun lampia waiting set pho bu to banga ki saho po susi ho hi chi ho na sanjong FIR ki bol hum theya hil tu ni a ehon ipi bola igam sunguwa Kuki village attack hun hin bol ho tu ni chan ge ya ehon don lova ikoi thei hum ti jong hi ki gel thei kham se hi ti hi niau cha thumakai to bangai ga seo hin tin ama sa penin news le thu chom za chom ho thu so za chom ho kim ho in sei la han tu ni chan ge ya hi state government hi and center government hi han forest department ho toi ta chu operation abol jingovin mun choma hi pa chalei ki bol ho hi su se na achal hajingi ti ho jong hi mo a hi in hi chi hi district khat se isa ki bol a hi ta po in thing hangam sung zo si na tangkhul ho chen na hi han melong ho chen na yan Kuki Chate chen na hi jong le aban banai ki bol a hi in tu ni a jong chu ivet na hi le
Kampopi district ahi in ahi lawa hi le Churchandpur district lang ahi in hi chawo jong hi aki boleti an singat langa jong hi nasata ekar iza jat ham khat hi police hon anasat hlavin hi ta hi pa chale ho ana susevi ti ho jong hi mu ahi kin hi chi jong hi ilha samna ta khat no ahi in hi zi chun ahi theya hi le kanam mi te ho ipil theo angai tai tu ni a hi igam sungova hi chi pa chalei ho anaki bol hi hen lang hi le tu ni a state force and center force jong le igam sung lang pi wa hong lut no wa I thil bol I umdan I khosa dan ho hi amu lo de wa hi in a hin la hi chi thil phalo in a bol je wa hi tu ni a hi igam sungu asung lang pi chan chana state force hen a hi lo le center force jong le hung lut no wa hi ta cho igam location ho hi phateta avet do thei hi ta cho hi chi jong hi I hla sam na ta khat no hi in a hi thei ai le kanam me te ho gam hoi ta nei vin thai chin na thei gam hoi ta ta nei vin thai pha thai hi ta illegal ta na hi lovin legal ta pa cha tu ding jong tam set au min nie thei cha thei tam pi ki hin so na thei tu na thei jong tam pi au min a hi thei ai le hi chi wang hi khia lo hiten I lung ge lo khia lo hiten pathian ho cha te hi dung jui wa thil pha pha tu hitin I ki hin so na thei lampi ngai to hiti a gang ta a hausat paijing ding a hi lo la gang ta chen do paijing ding ti ho lunggel ho hi setan lunggel a hi in hi zi chun hi chi ho hi dal hau te ti zong hi avela iga phone do ke no hin tin tu hin ITL phone thu phone a hin bol na khat ga velo chun tu ni 17 January 2026 tua jong hi I bol mai the wa hi tai news si hong so ge zep mai the amu ge jong I mai the wa hi in tu ni Saturday ni a jong hi punga la le hi ta chu war of remembrance mona hi ITL for lam kai na a ning tin hling haukip kum som ni ama geldo na a hi candle light wa na ho jong ana ding a hi ti hi thu phone akimu in hi chi nengtin hling kiti hi he deu khat chu ATM a ga chi a ATM a sum galado dinga achi na a meira pai bi hon anamat no wa hi ta chu arambai tengol ho anapi do wa arambai tengol hon hi chi ta chanu hi anamat na niu chi kona hi apo wa langgol langa he anapu lut no wa anasu se no wa hi ta chu gen thei ta a hin kho anabe a hi in ama gel do na a hi tu ni ITLF in zong hi ta chu lamka hopi sunga war of remembrance mona hi punga le candle light wa na ho zong nei ding a hi ti hi press release a hin bolovi ti zong chu mo a hi kinin ngaban le lamka hopi sunga zong hi thing hang mi te tilhen Kuki Chate ikine pi pe no hopi khat jong a hi in e ho hi thil phamo mong I lung thim wa hi thei lo ham ti jong hi koison lien ta thei ta in a ji chu tu a jong hi velo chen I gam sungo wa gari hoi ta I nei vin gari lien ta I nei vin gari man tam ta I nei vin a hin la hi chi gari ho jong hi ineya sumla pai ineya hi le gari di ta cho na thei tampi a hin showroom tampi men a hin la hi chi ho a cho sanga hi second hand a cho ding man hlom cha cho ding di lo ta amin a hin zo a hi zong le aman hlom po wa hi le gari hoi po le cho ding nong le ma le gen thei ka to ding ham ha sat na ka to ding ham ti gel lo hi la number 2 gari ki the hoi agu to kilo a hi tai agu e ti to ki bang chet a hi tai ni chi number 2 gari ki cho ho tampi a hin man do ta ve ti ho jong hi mu a hin hi cho jong hi ivet na hi le alang khat a chu lainat na da min inei sun suna gari ga ki cho a hoita ta hung ki si ma a hin la I cho dan I cho na adi lo pha na chu tu ni a hi min bailam ta isumla pai isen na ho eila api chu namo mong a hi ni ji chun a hi the ai le kana me te ho
i gam sung inam sung wa hi thil phalo illegal kiti momong hi bol daw hi tin hi choi ngarap be lew hen i ho dinga dam theina hi ding a hi ti zong hi avela kain sei do no min inei kham khama i bolu nga ya hi ti chu sum cheng som na ne ya keng chot na cho go na zakhat na ne ai le zakhat man ki choin zakhat na ne ya zathum man tup te te hin na hi ji chun a hi thaya hi le ei ma capacity ki het ngai hi chi dung zu ya chu thil hi a phai bol wa hi le nung le ma teng jong le gen thei ha sa na i to lo deu a hi in tu ni a jong hi hi chewa thu so hong ke bol ho jong hi ga velo chon ni khat ni ka a gari tampi ke mana dc office maya he ta ho kitai kiting den ring na sp office maya kiting den jing ti ho bang ho vet nai le lainat mai hi ji chun a hi the a hi le thil pha bol lo hi te kan mi te ho thil pha bol dan ki zel lo hi tin thil hi asilang kiti po po hi dalha na ding lunggel nei lew han hi chi to bang inam sunga gen thei ha san ho hi lo ding hi ti zong hi iga sei be ke no hin tin ngaban kit na hi tha do in pi manipur hi chi khat vai le interview jong hong ke bol nan tin tha do in pi ho akiti ji wa nga hi tha do in pi hi lo lam za thang lam kai na lam za thang tribe hon hi chi asim zio a hi in hau kip tha do a hi poi ti jong hi tha hau kip hon a vela a seyo a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya hi event na hi le ama ho hin nga di lovin phat chenga hi jan ha jong chu youtube khana chu ka ga vat na hi le michael van tilin thu a hin phon ding hi ativin ka vet na hi le michael lam za thangin thu a hin phongin ka vet na hi le ka nu ye zabi se hi che Michael interview ball pa jong chun nang jong ban til min po khat ne hin thu phon hin bol le na ga ti chu ka vet nai la kan nu ye za in a hi le tu ni a tha do in pi manipur hon cho media release a in ball kit na wa hi pi sai kit ta wam tile Kuki Chate dem na thu ki sei ki cho any Kuki tribe akisu umang lawa hi le Manipur gam sunga census thei pon te ti hi ama hon thu pon a hin bol ve ti a hin ama ho thu sei je a chal ding jong a hi di po in khatlenin thu a sei ding a sei je a i ta chu ki kham thei a hi po in a hin la kanam mi te ho i hi na pa hi hoi ta ki pomova hi chi ho mai hi ilung neo na diu a hi poi ti chu iga ke het sa hin tin any Kuki tribe su mang lawai le census thailo de government in recognize a bol sa chu iti hi chi lawa chu census thei pon te kitia na hi thailo thil a seiwa hi bovi ti jong hi mi pin he thiam na diwa neo cha in phon wa hi in aban le tu hin Naga people organization ti NPO hon 16 jan hi thuso ahin bol kit na khat no wa chu ama ho hin SOO group UPF ho hi na sata adem na bol ven adi sena KNFP ho dem na ahin bol ven hi chi hi he deu khat chu senapati lang ho hi NPO lamkai a hi ven hi ji chun senapati lang ho jong hin i chan ham khana i thang thi mo hin masanga senapati district kiti su tu a hi kangpo pi district le senapati district a ki khen je a jong hi i chan ham khana Kuki Chate chunga alung kim lo naw jong hi dim set na lai a hi in hi ji chun nga hi the a hi le kanami te ho lunglen ta i pano ngai ama hon i pi se han lang i to banga to go nei jong le e hon tu le tu ai thil thu mu hi ama ho kom le mei te ho ko ma i thu mu a hi po in Indian government in Kuki Chate gen theinai he han lang separate administration ni pin ti chu i thu mu a hi in hi ji chun hi chi i thil thum pau hi iti mu thei diu ham iti bol diu ham ti pa hi ingai to ngai in jowa jong ka ga sei ta in NSN IM hon kharam vai phei attack a hin bol win ZUF min mang cha attack a hin bol wa a hi wanga hi chi chung changa ama hon thu i ma cha sei do lo hi la tu ni a hi chi pho bu to banga waiting set ki su seat na ho po hi chi ho po a sei wa tu a hi azat za na thu a sei ho bang hi ei hon ama ho kho kon sa khul ham a hi lo i reng ham khu hi chi to banga thalga ki kap hen lang hil na sata muntina viral sa deu cho hi chi to banga hi
ho gamsung ho khusung attack hung ke bol na chunga I ma cha sai lo he lo wa hon hi chiwa waiting set neu cha iga su si na wa na sata ase wa noi le se na state khat ki sumang banga thu asei pau hi a hi the ai la Kuki na mi te hon izil lo wa tunia ama hon ho gamsung attack a hin bol ho jong hi phateta I pu do angai hita hi imo vet nova koi ma cha bon ki tong khalo I ma cha bon ki ti lo ti a mo ngai vending a hi po in nung le ma ding hi phateta I vet nova hon jong pan ila thau angai ti hi ka sei do no min hi ji a chu hi chi hi jan hi langa thu so hi ta jong le neu cha I ga sei beu hin tin a hi le tu hin Ukhur district langa ko na police officer ni chemcha na kisut na chungchang neu cha ga sei lo hen hi chiwa misun pa hi rungsung akiti in na first man rungsung min jong hi ama ho men hi zat au men rungsung first man rungsung akiti in ama ikum som nga le li mi hi in hi somdal police a kona hi arrest warrant khat ahong thun je a chu police phabe pi hi oc pa to hin gachiwa hi chipa mandinga first man pa hi mandinga hi aga chewa hi le hi chi agamat got na wa hi ai arrest warrant chu achoywa ali kha chu ama hi ipz aki manding hamti azi pen chu explain abol pe na hi a hil chet pe na hi hi chi first man pa hin chemsa a hin kila police pa chu a hin suna khat jong chu a hin phel got na ila khat pa jong chu asut kina azam got na hi le ita chu police ho hin ama hi anamat no a hi ti hi mu a hi ita chu agamo chi agamo sut jong a hi di po in police officer pa hin police phabe pi mi li minga hi ki puya hi chi pa hi arrest warrant chu akichoya gamat ding ti chu a hi nama ho lungge la chu baita gamat ding arrest na chungchang azi ho chu phateta explain ki bol pi hen lang hile hi chiwa chu aman jong he thiam in ti nom ta ki man nan ti a chu mi thu mi li ba hi aga chiwa hi le officer in charge pa hin oc pa hin hi chipa ko ma hi thu asaya ai risk ki bol na ding dan azi ho chu asai pe ta hi chipa hin chemcha hin kila doen police pa hi anasut nei ti hi a hi in hi chi police kitong khate ni jong hi a pet na chu hospital ana pu yuvin a hin la hi chi first aid ho lo le ai an kim lo ji chun district hospital hita chu refer an bol kit no vin tu le tu a hi Ukhur district hospital a ume ti jong chu iga he theini device se wa hi in asut teni jong a thipun a hin la asun pa jong hi police ten amane ti chu he theini dewa neu cha hin phone kit wa hi tu hin ilam la na lampiu neu cha ka sei no men hi chi chung cha nga hi phat masa langa video a jong chu kana sei tai ilam la na ho jong hi amin ka sei lo wa hi na amin ka sei lo wa hi azi chu epgm tele izit iveya te hi athanga thang thi ma hi ta win tunia Kuki Chaten hi chi to bang to gon anei jing wa hi le phat khat le ata gam ho zo se hi hon hung ki control zo lo ding hi ti hi ama ho lunggel a hi ni ji chun kampu pi le lam ka ki zot to na chu ei kha pi pha no wa hi ho Kuki Chate ki hin so na lampi chu ei kha pi pha no wa hi ki mo thei ta lo a hi in ki chot to lo thei a hi lo pha na chu to a hi lampiel ki sim ki na lampiel langa chu ki chi ki a hin amin ka sai di lo ding ei hi chi langa chu ki chi a hi tai a hi le hi chi mi khen khanin Facebook page ho po a hi lo la mon chom ma cha a chi dan ho video za in bol kit no le email ma ho hi u keng ne ho hi han a hi lo la mei te ho hi an hung ki tho khom kit no wa thalan kap kit dan no hi in gi na hin bol kit no ve ti ho jong hi mu a hin hi ta hi thal a hin kap kit phat no wa chu to lai pau ho ga che win hi chi mol ho jong aga su theng ta win lampi ho jong hi tu le tu adinga hi i ma boina poi a hin la nung le ma adinga hi i chan ge boina hong thung ding ham ti wang hi sei thei a hi poi ti chu he cha na a hin bol win to lai pau ho a ko na het a hi in koi ta bang hi chi wa lam hlading hon jong a hi thei ai le to lai pau ho to
to lai pau ti hi amasa Kampopi district langa to lai pau mit kimman na chunga chu to lai pau ipi ki seina ham ti jong chu in a hill set gam hi ta in interview bolova kotu secretary pa tilhen secretary joint secretary pa pulamilun singsit to jong chun to lai pau ipi ki seina ham ti ho jong hi pateta ina sei sawa hi ta in a hello ho ni chi chu an veo hi ten aji chu thil ki sei ho zo se hi ei pau chil chap chap ma ki sei lo wa hi le sa pau za chom to i hel ting le za dang nam dang hon jong he ji je wa chu ei pau wa i ga sei wa hi chi to lai pau hon jong lampi pateta a ve kol ta vin a hin la hi chi lampi avet kol na chung chang wa jong hi alam la ho jong ching thei tai lamhla de wa hi ti hi thu het thu pi na hin bolovin koi ta bang alam la ding hon jong a hi thei a hi le to lai pau ho to ki zamat ma sautin aban le lamhlau te ti ho jong hi mo a hin la idin mun pau hi ivet na hi le tu a hi i lamhla na ho jong hi a boi le jeng ta in tu ni a hi e ho i lamhla naw hi namlam kai hon jong het deu khat chu illegal ta a kilam hla a hi poi na hi chi hi e hon lampi ki sim thuwa i chiu zong a hi poi hi chi lam hla na ho hi masanga pa na sa a hi in a hin la mi khuti ta lam hla lo a hi in e hon hi chi lampi ho mangchai lam hla na ho isu boi pi the vai le i pi bola tu ni chan ge a government hinga thip be cha yum na lai hom a hi le hi chi lam hla ho zong hi drugs bola lam hla a hi la vai le drugs banga i gel ham ipi bola hi banglom lo ma ikichan ham ilam hla na dewa lo vai le government ni cmp dingai mi pi gen theina cho avet ngai hi na i chitna dinga cho ki phinu ngai cho tu ni a thip be bo ayu mo vai tai i to yeng wa hi le ipi i phat chom de ham tu ni a ka boy poi ti holoi jong na boy de wai tu a jong hi ga velo chun thanlon lang a hi in tilehen Pelzol district lang a hi in a boy lo hi ama hon a het pha lo mai theu a hi wa nga chu itiam khat than lon lang a hong boy phat le ama jo hong khang be deu chu ama ho hi chelang ho jong hong khang Pelzol lang a hong ha boy ta ting le hong khang deu adang ho si ki thip be ki di hi chi to bang i bol je wa hi tu nia Kuki Chate i Lamlhah na zo si wa i boy ai a thing ta a sei dinga chu tu le tu ai Lamlhah na ho jong melong ho nom ta hi ta kha the hoi lo cho a kha wa hi le i pi bola e ho gam sunga highway hi zat pi i kha lo ha hi cho don but na chi ta i nei lo ji wa tu ni chan ge a i gen the wai Lamlhah na ki ti khat la khat ki zot to na a ki kha ting le i chan ge a gen theina ham ti pa hi a het no ngai so hi chi ama sa a chu milong hon jong ilam hla naw a kha wa hapta izat ham khat a kha wa ai hon ni khat i kha le ajinga ki hong pai jing chula hi chi chu thil hi a point i to kha ting le a point lai ta chu in to kha ting le hin i chan ham khana effective chu a hi wanga point hela point less ai hoi ki phin wa chu i ma cha kan na lo ding hi ji chun kanam mi te hon ilam hla na pau hi igel phat wa ngai chule ilam hla na ho ipi bola hi ta hi boy jing ham ti a hi le i VAIHOP danu adi lo ja cho ilam hla na ho jong hi det thei lo wai hi thei hen lang hi le highway banga ki chi ta 3 ta hla taung hi le tunia i boy lo di wa hi a hin la ho sunga hi thil khat mi khat nen ama hi theina zala Lamlhah na thei khat ahung ting jong le ama phat chum na ding bo lungel a hin nei ting le hi chi ho pathinin a phal lo ja e ho chunga hi chi to bang gen theina i Lamlhah na ho hi a phat chenga boy a hi ti jong hi ka sei do nom kin nei tunia jong velo chun hi chil thingla nga jong para special force on UKNA KM ho su sit na ding UNA ho tha chimit na ding a to gon anei bi ti ho jong hi mu a hin hi chi chunga jong hi ei ho le ei ho sunga hi chi athil so dan ho chu ama sa jong chu kana sei ta in chule mi zo sin jong het deu a hi na het deu a hi special force ho to Assam rifle ho ki tho in hi ta cho helicopter a ko na hi ong ki khai hlavin operation ho a bol vi ti chu he so ke ta cho chi lang chu ha sei daw tin a hin la tu nia e ho nam sunga
kinil na za chom chom a na hi neu cha ka sei do nomin mi khen khat nin igam ina ma dinga pan la ho ipi bola tu ni a operation ke bola mi pi ho thip bi a ki ham a hi la wa hi le ipi bola ama ho hi hi ta hi atup jing ham igam ina ma dinga pan la a hi win center force song kap lo hi la a hi le ipi bola center force on hi ta hi asu gen theu ham ti hi cho a hi ai le hi chi vai ga geleu chun government dan tung zuya cho ama ho chu di lo hi chu masanga pa na kana sei tai ne hon thingnoi idem mo win a hin la thingnoi su mang na dingin thingnoi sim be we ti a jong chu kana sei sa hi tain tu ni a jong uk ne in igam in na ma dinga pan na sata la chu pan na sata la a hi le uk ne ho ji a chu Kuki Chate I chan ham khana mi long hi han mei te hi jong le ei ki cha ve ti chu ki he chu am hi ji a chu ama ho hin center force hinga complainable so complainable lo wa hi le center force in pan ala ai chu hi china e ho ki report jong hi di lo chu khat le khat chun a khat le khat chun a na ho het na dinga sumla pa ya pi wa ana hi lo wa hi le wang chu thu chum a hi na hin la tu chunga center force ho le Assam rifle ho ki tho ho mo wa hi chi wa para ho le Assam rifle hon operation abol na chungo wa hi neu khat iga het thei diu chu mi vet thei a hi lo vai le mi het thei khana tai inam igam adinga panla a hi win email ma ho hin I chan ham khana ki cha na ma ho chunga hi anei ve ti chu hi chi vai a phot chet na khat a hi wanga hi chi wa e ho le ho ki gin mo kit no wa e ho le ho khat la khat ki pan pi ta sanga nan su a hi je asu hon report a bol hinte a hi lo le MLA ho gi na bol je a MLA hon hi ta chu to gon ane hinte ti jo mei te ho news a chu ka vet na hi le ama win azat khat a sei kit no so UK ne ho hin MLA ho hi hen minister za chom ho hi hen na su ho hi jong le gi na bol jingu wa a phat chenga thu za hoi lo ta ho za dinga thil hoi lo ta ho a bol wa demand za chom a bol je a hi chi to bang operation hi center force in lunch a bol hi na a hin chi piu a hi ti ho jong a ji u chu hi cho chu event na hi le chon alang khat na chu e ho ki ka asagu a siau bo chu a hin la adi ta sei dinga chu igam ina ma dinga pan la chu UK ne en jong pan ala hi hi ji chun I chan ham khat email ma ho hin ki chat na nei wa hi chi ho je a chu report a bol wa hi hi chi ho a khat la khat ki dem sang wa chu ipi bola tu nia UK ne chunga operation ki bola hi chi wa khothei lo Kuki kho ho attack hung ki bol na chunga ama ho su umang na dinga operation ki bol lo hi la hi chilanga I macha boina I macha sim lo ho chunga operation ki bol ham ti zo hi erase zo deu chu hi chilang zo chu I pan deu a hin la tu ni a hi email ma ho lungthima I lut no wa zat I se wa e ho le e ho sungka asagu a se ho hi ikichu ji pau hi e ho dinga la sap na len ta khat hi ti zong hi ka sei do no min chule a chaina ding in birin chungchanga sai ki lahan birin jong hi tu ni chan ge hi a case ki sai nai lo hi Supreme Court na audio leak chungchanga hi Kuki human right hon jong na sata apan ala jingna layu a hi in a hin la tu ni a hi birin sing jong hi Delhi a hin covid zan hi ana chi ta cho ma hi Delhi a dinga ana pot do in tu ni a jong chu government tha form na dinga hi BJP leader ho to kimoto na anei ve ti cho in video ma sa jong chu kana sei tai na hung lung ding 26 January ting la hin Republic Day hung hi ding a hin hi chi ma sange a hi mei te hon jong government tha sim do ding BJP leader ho pan la na jala hi Manipur gam sunga government tha tun do te na dinga hi to gon anevin hi chin dinga jong hi birin jong hi Delhi ana ko ve ti ho jong hi mu hi in tu le tu a hi alang khana mei te ho la jong boy chu aji su CM ding hi kichu na chung chon no wa chu to a hi birin hi ahin lep deu chu birin ahin lep deu nang case nei na hi in nang hi ti na hi in khati na hi in nang je aboy a hi in ti hoi sei hi jong leo
nang anaki chol phot nin lang nang hi chi post tu in lang tu a hi ki tu theine ding ama leader khat no piwin athi mai theu chu hi chi ho dinga hi tu a hi a ko chu aban le Kuki Chaten i hei lo diu khat chu e ho pang lova mei te in government atuma asim thei lo hi ti pa jong hi he no ngai phateta I din no ngai e hon tu a fresh election ahung thung ding 2027 na fresh election na bo hi pan ila ki nova hi lawai le election a hi phateta a igam sungwa election na hung uma hi labo chun government hung ki form thei ding a hi in a khoti lawai le tu tam sunga wang hi e ho Kuki Chate MLA som ene wa hin ama hon a khut a thun lut lo wa hi le chun mei te si en I to banga to go nei jong le government hi ki form do lo ding hi ji chun ama sa lung thu meeting a chu event nai le thulu na point nga si movin hi chiwa ana seu chu itiam khana government tha aki form dinga hi jong le government tha a poding ho chun sign written na agreement khat ni sign pi ovin hi chi chu a hi le chun ka zaw de wa hi ti chu hi chi gi na I bol wa hi in aban le government form hi jong le Kuki Chate boy na hi 2027 ka hi agang theilam pe na political solution khat ne pi de wa hi ti a thulu na jong hi hoita ta I din pi wa amuna I topic I khel lo wa hi le chun Kuki Chate adinga kinep lel na ding I ma poi ti chu a chaina I ga sei theu hin tin tu ni Kuki news hin ve a mun choma thilso hole inam sunguwa idin dan ho hi phateta idinova azi na poina idinova hi le chun I boy lo di wa hi ti hi dunia kanam te ho hinga na kain phondo nom a hi in adi sana I lamlhah na pau hi veleu hen dunia e ho thing hanga I lamlhah wa gen theita a gari somni som thum hlaina melong hon I kha pi wa hi le I chan ham khana I gen theu hi ga geluvin la highway hi ihung ki boy wa patna separate administration I thumo wa patna na ki kha hen langele tu ni chan ge amei te ho hi an ngola thigam deu hi ta so separate administration I thum pau jong hi gangta ki moding center force in jong gang theilam pe na hi chi solution khat aki bol do lo wa hi le chun lamlin hon wang hi ha sading a hi ti pa hi to gon anei ding I pi ham khat I hlun na deu ham khat chu I hlun deu ta ai wanga hi chu in a bol lo e ho hin gal I chan ham khana ki to to jong le I gam sungo wa lamlhah na ho free ta I lha sa ji wa hi tu ni chan ge ya hi gen theina I to jingo a hi in a hi the a hi le e ho lampi neu cha ho bon a kha thei vai le e ho gam sunga lamlin ta chula highway lin ta chula hi chi I pi bola I kha lo ham ti jong hi ki ge lo ngai ti chu a chaina ai ga sei theu hin tin tu ni Kuki news ve a hin ngai hlo zo sin na chung chi win ka ke pai na bon cha win pathin in phat thein bo jing taw hen Chapa,